reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Telenews tubahe ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye nk'uko twabibamenyereje tubagezaho amakuru mashyashya. Ngendimana Irari Jacques, icyo tubasaba ni ugukomeza gukora subscribe, mugakora like ndetse na share kugira ngo inkuru tubategurira zijye zibihita zibageraho uwo mwanya. Inkuru zacu zibageraho uwo mwanya ngira ngo bimaze kuba ihame. Uyu munsi rero noneho icyo tubabwira ni bishyashya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu bihinduye isura mu mwanya kubera ko Antoine Felix Tshisekedi uyu ni perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko afunze banki zose zo muri iki gihugu mu bice cyane cyane umutwe M23 yamaze gufata. Nukuvuga ngo ni muri Goma, ni Bukavu, amafaranga y'abaturage yarafatiriwe, habaho icyo bita crise économique, ubuzima ntabwo bumeze neza. Icyabayeho rero ni iki? Icyabayeho nuko uyu mutwe wa M23 ni AFC M23 yewe na Colonel Nanga n'umuvugizi Colonel Willy Ngoma bamaze kwerekana zimwe mu ntwaro zikomeye n'ibitwaro bikomeye byagombaga kurasa ku Rwanda. Ariko ku ruhande rw'u Rwanda twavuga ko u Rwanda rwagize amahirwe nubwo barushinjije gufasha umutwe mu 23 mu by'ukuri bitari ukuri nk'uko byavugwaga, ahubwo bigaragara ko Antoine Felix Tshisekedi yari afite umugambi wo guhungabanya u Rwanda afatanije na Wazalendo n'abarimo Mai Mai ndetse na FDLR. Intwaro rero ziri kwerekanwa nyuma y'uko SADC cyangwa se abari muri SADC, abari muri Samidia Lasi ni ingabo zari zagiye gufasha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. SNDF ni ingabo zo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, nibwa Samidia Lasi cyangwa se ni ingabo zari ziri mu butumwa bwo gutabara cyangwa se gufasha ubutegetsi n'ubuyobozi bwa Antoine Felix Tshisekedi, kubera ko izi ngabo harimo iz'ibihugu birimo Tanzania, harimo Malawi, harimo South Africa. Ikindi mwibuke neza ko mu makuru turi kubabwira ingabo za South Africa binyuze muri Cyril Ramaphosa weretse Perezida Paul Kagame ubwo bahuriraga Abidjan muri Cote d'Ivoire, akamwereka ko nta kibazo kiri hagati y'umubano hagati y'u Rwanda na South Africa, ndetse bakanaganira bakanakora abavandimwe. Nyuma y'aho umunyamakuru bita Ali yaribajije ikibazo avuga ko Perezida Paul Kagame na Cyril Ramaphosa bashoboraga kuba banarwana kuri table aho bari bicaye, ariko siko byagenze. Ikinyabupfura cy'abanyarwanda cyo baragihorana. Perezida Paul Kagame yagaragaje ubudahangarwa, agaragaza ubudasa, Cyril Ramaphosa arabimwubahira. Ibyo twarabibonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo Cyril Ramaphosa ngira ngo mu minsi 2-3 ishize yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuye na Perezida Donald Trump. Mwibuke neza ko Perezida Donald Trump aferi y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idoha muri Qatar. Abanyakatari bafite imbaraga kugeza magingo y'abantu batazi. Qatar yagize uruhare mu guhuza Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Qatar ifite ijambo rikomeye. Qatar niho twabonye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu, nyuma y'uko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu Perezida Paul Kagame yari yagaragaje ko Kongo n'ubundi ari ikibazo. Tshisekedi barimo ba Patrick Muyaya, barimo Constantin Mutamba. Constantin Mutamba we ari gukurikiranwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mushinga wari kubaka gereza ya Kisangani yagombaga gutuma ubucucike bw'abafungirwa mu magereza muri Kongo bugabanuka. Yamaze gutanga ubwegure bwe imbere ya Vital Kamerhe, uyu ni perezida wa Sena Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igikurikiyeho ni iki rero? M23
ifite ibice yamaze gufata. Reka tugaruke ku bice birimo umujyi wa Goma, tugaruke i Bukavu. Uyu munsi imirwano yagiye mu gace ka Uvira ndetse no mu bice bya Walikale kubera inyungu z'abanyamerika, abanyakanada, ababiligi mu gace ka Walikale kabarizwamo amabuye y'agaciro menshi, harimo zahabu, harimo coltan, harimo wolfram, harimo gasegereti. M23 yatanze agahenge. Nyuma yo gutanga agahenge, imirwano isa nk'ihagaraye, ariko uwo bita Masunzu, General Masunzu, yaje gutungurana asaba ko igisirikare cya FARDC, uyu nguyu ni umunyamurenge wagambaniye abandi banyamurenge, utavuga rumwe n'abanyamurenge, ndetse ni ikibazo ku mutekano wa Congo. N'umwe mu Antoine Felix Tshisekedi yahaye byose kugira ngo ajye kurwanya abanyamurenge bene wabo. Muza makuru muri Twirwaneho mugira ngo General Kamanda muri Twirwaneho herutse kwicwa, bakomye amashyi, ariko ntabwo ibintu bimeze neza muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Icyari gihari Telenews mu minsi ishize twagiye muri Repubulika Demokarasi ya Congo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, tujya kuri port ku cyambu cyare mu mujyi wa Goma cyerekeza i Bukavu. Dusanga ibintu ni byiza, ni munange, ariko dusanga banke muri Goma. Abakongomani bafite ikibazo, benshi nta n'ikibazo bafite, kuko bari barabashe kubika amafaranga yabo n'ubundi babitsa, harabayazana no mu Rwanda. Amenshi bikavuga ko Antoine Felix Tshisekedi yamaze kuyabika, kandi uyu mugabo Tshisekedi udakunda na gato AFC mu 23 ntiyiteguye gusubiza no mafaranga. Hari kwibazwa rero, hatekerejwe ngo Bank of Kivu, ni banki ya Kivu, ngira ngo Colonel Nanga uyobora AFC mu 23 yagaragazaga ko uburyo bwiza bushobora nuko bashobora no guhindura n'ifaranga rikoreshwa muri kariya gace, tuvuga Goma, tukavuga Bukavu, tukavuga Walikale n'ibindi bice bamaze kwigarura birimo nka Uvira. Hakaba hatekerezwa uburyo hakoreshwa ifaranga, ariko nanone ibingibi aricyo bita inflation. Ni ukuvuga ngo hari uburyo amafaranga atagaciro, benshi bumva ngo ni amafaranga, n'iby'igihugu kigira amafaranga, ariko uburyo bwo gutakaza agaciro k'ifaranga, cyane ko M23 iracyakoresha ibirango bya Repubulika Demokarasi ya Congo, indirimbo n'imwe, idarapo n'imwe, ibirango n'imwe. Bivuze ko igihe cyose M23 yashyira ifaranga ryayo, yaba inavuze ko yamaze no gukerera ikindi gihugu gishyashya. Mu by'ukuri siko biri. Mu ntego z'umutwe wa M23 ntabwo harimo gukora leta yabo, kuko mu byo barwanira bagaragaza ko ari abakongomani baharanira uburenganzira bwabo. Abakongomani cyangwa se n'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda baharanira uburenganzira bwabo, kubera imiterere, n'abazungu barabizi neza imiterere y'ibihugu byacu, uburyo byagizwemo uruhare n'ababiligi kuva mu 1910. Abadage bafata u Rwanda, ngira ngo ibyo Abadage byo byatangiye no gufata n'izindi ntera. Mugeze muri za Namibia ubu ngubu noneho bari kuvuga ati turi kurekera mu burenganzira bwa bene wacu, bw'imiryango yacu. Ahangaha rero niko bimeze. Ntabwo rero muri Congo bimeze neza mu by'ukuri. Ikiza kubaho nuko M23 yatangiye gutekereza uburyo noneho bashyiraho leta yabo, bakagira ifaranga ryabo. Ikindi gihari nuko bimwe mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda ndetse n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga byageze noneho mu birindiro twagakora ibya M23 bigaragaza intwaro umutwe wa M23. Naho iyi nkuru yacu ishingiye aho uyu mutwe wa M23 wari wafashe intwaro za Repubulika Demokarasi ya Congo. Izi ntwaro zarebaga ku Rwanda mu by'ukuri. Ibyo u Rwanda rwagaragaza ko nk'ukuri ko rwagiye ruhohoterwa inshuro nyinshi, rugahohoterwa na Repubulika Demokarasi ya Congo, aho iki gihugu cyafatanije n'umutwe wa FDLR. Ntabwo abantu bagiye babyumva. N'ikimenyimenyi uyu munsi umugabo bita Constantin Mutamba iwe yivugiye ko
abonye perezida Paul Kagame yamwica bitanyuze no mu nkiko, ariko birasa naho uyu mugabo nyuma y'uko akureho icyizere n'inteko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yanyereje, yari kubaka gereza Kisangani mu rwego rwo kugabanya ubucucike, bamukuriyeho icyizere. Minisitiri w'intebe Matata, uyu nguyu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yaje kuba cyangwa se ahabwa imirimo, yakatiwe igihano cy'imyaka 10 ndetse muri gereza azakora icyo bita imirimo simburagifungo y'agahato, wazakora imirimo y'agahato. Mwumve namwe minisitiri w'intebe wibye akayabo k'amamiliyari n'amamiliyari ku myaka yafite, binavuze ko aya mafaranga adashobora kuyamara, ariko ibihano bye bishobora kurangira muri gereza ari gukora imirimo y'agahato. Benshi rero mu bategetsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngira ngo mwabyibuka neza, Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo bundi aganira na Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, yavuze ko nta n'ikibazo afitanye n'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko icyo yifuza ari uko akemura amahoro. Ariko ikindi, muribuka Donald Trump yohereza intumwa ze muri Kongo, ikibazo cyari gihari ko ari uko abakongomani barya ruswa cyane no kuyobora igihugu cyabo byabananiye, byatangira kwigaragaza. M23 rero nyuma y'ibyo byose kuyima ubuhumekero, ibiganiro idoha by'Ikatari, andi makuru hari ariko akavuga ko u Rwanda narwo rwaje kugaragaza ko witwa Constantin Muntamba ari ikibazo ku gihugu, umuntu wivugiye ko yakwicanya kwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibyo byose ni ikibazo, bikavuga rero ko mu mishyikirano iri kubera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakamo Katari, hakamo n'igihugu cy'Ubufaransa, igihugu cy'Ububiligi cyo ngira ngo cyaranze ntabwo byakunda, kubera ko bo bita Maxime Prévost, ubugome yakoreye abanyarwanda ntabwo bashobora kubyibagirwa. Niyo mpamvu u Rwanda rwo rwavuze ko rudashobora kugirana imishyikirano yose n'igihugu cy'Ububiligi. U Rwanda ruri kugerageza. Nshuti bakunzi ba Tele News, reka tubashimire. Izi ni update, tubabwiye ko Abakongomani bashakaga ku Rwanda nyuma y'uko Patrice Muyaya yakomeje kugaragaza ko n'ubundi Kongo igikeneye intambara ku Rwanda. Antoine Felix Tshisekedi akavuga ko bitararangira, kandi kuvuga ngo u Rwanda rufasha M23 nuko ngo n'ubundi n'u Rwanda, ikibazo cya Kongo n'u Rwanda ntabwo cyari cyarangira. Reka rero tubashimire mwe mwese aho muherereye hirya no hino, mwe mudukurikiye, tubabwire ngo ibintu bikomeje gufata indi sura, ariko natwe nka Tele News turahabaye kugira ngo tubahe amakuru. Mwari muzi neza ko hari intwaro zindi nyuma y'uko SADC ivanye intwaro zayo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mwari muzi ko ari intwaro M23 yafashe. Izo ntwaro zarebaga ku Rwanda zigamije gutera u Rwanda. Mukomeze mudukurikire kugira ngo tubahe amakuru, mubane natwe isaha n'isaha, mukore subscribe, mukore share, mukore na like, ubundi natwe turahari kugira ngo tubagezeho amakuru kandi y'umwimerere. Bye bye, ciao ciao. Narimana Jacques.